Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para tanteretan tua okih sikit purui wisuda mereka mau termanfaat ilmuna barakah ilmuna bersetuju santreh manfaat barakah ilmuna bersetuju jemaah si hadir makin mereka mau tersetuju barakah manfaat ilmuna atambah imana atambah kuat imana atambah naik imana tambah ongke imana, tambah kuat imana, tambah sempurna imana, manfaat barakah ilmuna, berkati auditna, manfaat auditna. Setuju pada ngarep dekat Allah, mukhi para ngaki ben Allah Subhanahu wa taala. Para penderetan jakanja santri mereka berdesi mulai marina, berdesi mulai lakuna, berdesi mulai sedu malam. Mereka cakap ingat, boleh kat bengkona. Mereka makin cukan si budaya kanjah bulan Ramadan. Bulan Ramadan mungkin masuk orang sepekus alaksana aki. Papakona pangeran puasa bulan Ramadan. Ngatamaki Quran anjuran-anjuran tarawih bersepahdana. Mukhe parengan ongkuan kita segajai, mukhe parengan ongkuan odik ni kan manter manfaat, manter banyak gunana, manter tak wong buang, wong tabuang odik ni kan. Umur kaula dan tretan, manter tak wong tabuang. Wong langkong cekik ni kan bulan Ramadan, manter parengan ongkuan, lebur asdaqah, lebur saling tolong. Saling lebur maca Quran, lebur tarawih, lebur ibadah. Paling ana fokus laksanaki puasa. Paling ana barakah rezekina saja. Gampang kita ngarep bersama dekat Allah. Dan para kanca sebede pondok juga semoleh cek sampai salah pergaulan. Atena pakun agaul ben Allah Subhanahu wa taala lebat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pikiran aja sampai salah pergaulan juga badan aja sampai salah pergaulan sampai salah paket salah sampai salah kancah sampai salah pergaulan muka pada jaga ben Allah kita ni kan tahu apa entah tapi saya bisa jaga pakun Allah. Saya harap hidayah taufik pakun Allah kapi mereka. Mohon mereka muka manfaat kapi berakah kapi boleh nah sampai abadina boleh ke pondok. Papakun lebur ngaji, lebur ngaji. Ngatamaki saya kata kuluku ngatamaki. Meskipun lancar mereka, banyak ngatamaki sama. Apa nyonan ilmu sebarakah nyon bojeng ngaji nyon lebur ngaji wah bisa teti tenagana teti alat tah teti pelopor lah teti alat tah tenagana aulia ulama sampai bisa teti tenagana agama tenagana kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhirat bisa teti kebanggaan kanjing Nabi. Silakan dibangga-banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sekilas Quran tu Allah marhamna wa fa'na bil Quran. Kita tu bersama Allah marhamna wa fa'na bil Quran. Allah marhamna wa fa'na bil Quran. Ja'alhu lana imama wa nura huda wa malaikina wa alimna minhu haqqa tilawati ana ya tayyar manfaat barakah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika asyraqal badru alaina fatafa minhul butun mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi ya Syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta insirun wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika alimu sirri Selamat berbahagia dan bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa anama salam wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma arhamna wa anfa'na bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa sirna minhu ma jahilna warzuqna haqqa tilawati wa salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina tanhallu bihi wa tunalu bihi ra'us fi kulli lamhatin rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bi faqihna wa faqihna Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina mu'minin al-muslimin min khiyari ummatina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara demi acara kita lebih bersama, kurang lebih pamatur Ranyon Saporah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, ya Rabbi, salli ala Muhammad.
صلوا على النبي محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. Ben